oturasılar bazılarını iş yüzünde süreşiyoruz. Demin ben Oş şahrına alıştırdım çok. Oğa çeyimden Oş tutuğunu olup yaşap etkilerimden şu 7-8 yılda böyle alaylarına işte o şekilde maklı 3 yılda üniversiteler şu Oş şahrın tutuğunu olurum ben sizlerle anlaşmış gibi negizgisi bardığımızlarda ben yaşlı bilirim. Көп жақсы тәжірибе бар, жетекшілер бар арасында. İşke қызылып іштеген жетекшілер жақсы білеміз. Осы мезгілде ішке қош көңіл болған жетекшілер білеміз. Мен ойлаймын, мен жаңы келдім. Жаңы келген жетекшіден ел жақсы өзгөрүүнү күтүп ататына азыркы күндө элдин талабын көрүп атасыңар. Ош шаарында чоң өзгөрүүнү күтүп атышат. Ошон үчүн мен муну жалғыз жасабай, сіздермен birlikte ошол жерде жалпы жетекчилик көп жакшы иштерди жасайбыз. Ош шаарыбызда чоң өзгөрүү болгон аракет кылабыз. Эң негизгиси ушул бүгүнкү күндөгү биздин жергиликтүү бюджеттин казынасын толтуруунун үстүндө жакшы иштерди аткарыш үчүн калган иштерди баардыгын жыйындар, тез жыйындарды өткөзүп, жыйындарда сүйлөшүп, дагы жакындан таанышып, баштайбыз. Sana buna başında aytayım. İşte prensibin en negizgisi şu birinci üçün tartip olsun, tartip. Tartip olsana kalgan işlerin bardığını tutuyoruz. Tartip'i saklap elimizde sunan, qaysı жаққа çıksamızda şu ruhsat alıp, iş vaktısında şu işte olumuzda.